obewuram ewo yaso ye se da be ya ehon nsam kan ne be koye pa timi de ama ye wotafo pankro no me kire kwa no so ufiri bonsom junction ekokodua junction finfin hwa na se ufiri tafo na ekọ pankro no a onseni faso no mabra watra bonsom junction na ekokodua junction no ehọ a na je parufin wono so abo ne sisi abo ne da form eye papa nti de oye ene se ewo obu a wode ema yen na wate obayi nsam a oyire nsam a waka bebre nti me beto sempa ma na onso aka ode na mo Mrs Benedicta se wa nyameche we ye CEO CEO of Destiny River Fashion mu okotei mu be unique sport yese mo bie mu pa ya mo tie friend bi se ne ya me no nkasa anya me ara me bo so to wabusu afie o kwa edi nkomma koma ja kwa ma edi nkommo 5:30 enwumre quarter to 6 na utwom twamada pa akwa sampena se wunimi ba bia ada nti ye from my friend biom ti o ma di be 1 2 no obae no obedu go so station on the fire classical na you kuada ma me ton sem no station ha a se okunu ne odifo ba bi twempuna na nsem o kan station na nya sanketwa nti obedu fie mpo no obedu fie di no ma si about to dua bi si fie na ni mo we ni megu ho no a no du ma me ni fie Akoma FM anso mo madwum ko di ma na tema no obeye bia no ye ade che osan to aso fie ada me ko adwuma na me ba so da be gu no yiri na ni ma so da ho nti sa me ko no fa da wuro no bom ni ahoma kronfo ahoma kronfo wa bi fa ba no tutu ni o obaji mi ku tutu ni fa da wuro bom twa ko no Sadeba da se ntire na me fa da wuro mu ajimi kwa menka wo so ye di fo ba etu fa da wuro bo mu be fa chance bo mu na de nam kro mu mama ofri aso wa o sa de wuro aso de yeah mi so o sa de wuro aso de mo dance fo o number so ha o number so mo ofri mo sa de wuro aso de ma bi ko retirement akọ retirement Mr. Fosu akọ retire no dem let share ka papa no Mr. Fosu no won dem say ko ba ha bi kaduma me din na ko obekọ no Mr. Fosu kaduma me din no na mka je papa say ma me say wo ba aso dem ha enti be sraw hia na so dan ma ne wura aso dem ho na ko gu nipa ni ma se na papa no ko aso dem ma o wura aso dem ma me o ba aso na ba so me ba be gu mo hwafo no ana ne yire no be predi fo no ba be gu no ma presby o ba be gu won no aso dem mo mu ade ti ya won na ko twere that say o ja sore no o ka sa me ka sa yanko metie o de na metie ni papa si so o ba aso na so be yede so me ba be gu mo hwafo ne yire ne di fo no so e di fo na ni ma se o ko presby no ba na ka ho ai me bi sa kwa mama ejuwa de ya no bani abiri o bra wo ko sa sori na no pa no wo fa gongo bita wo fa we na no wo bomu no na eko oyi na oba no e wa sori dem ho odi fa ba no wo mi di kan ko be shop to no obai Akoma FM nti mi free adwuma ba na papa no ama no akoto oba se no wo bosu nkwafo odi fo wa be odi fo ye tutu ni obaji me kunu o da friend CS da ba ko odi se be friend fo wa anso osu nkwa se mo mama me no nko na ne ekoso no enye nti mo na me treasure mi sabe edu frɛ ye sofo wo hwidie mi se wan kan ho ama na yesi aso dem no nya sem papa okay mama nti mi wie o me red don friend na me ko e ko kan nipa wo dem nipa ne 115 wa boa mi kan ya 15 na na wo aso dem ho ade nipa be ba mpa bo no me ba wo kan ya furu so oboa Cecilia me kan ya furu so oboa so wo kan ya furu sa de na oboa so nipa o ha ne eche oboa nipa du asa ko nu nipa du asa mu nu okay nipa du asa mu nu so mo friend individual stations ana buy bi fi jame na bi so mo na be gu aso de na ye sa empire bo bi free hifa nyame na senchem ana tenso mo ben senchem